sami'un basirun kalimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sidang maka kesuhulul hajat yang dinasi ya kuda wadahum hayat sama bakal kalam sama beda sama tuh sama bidul wujud kita rokok kalafatuhu lil hawadis yamu binafsi wahdaniyah kudara ilmu ayah sama ya pasal kalam terus bidul bidul aiman hayyun sami'un basirun basirun mutakallim mutakallim ya jalan Assalamualaikum tapi nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.